tatis ibagas topik mingguan Yesus mataluhon tondui na jahat. Model kebaktianta aima liturgi model D hata hapursayaon Niseanum. Songon nasomal ibasa hita tema kegiatan GKPS tahun 2025 aima hasadaon pakon pangidangion namar buah pakon subtema lambin surung ma ibagas horjani Tuhan halani doma ipilih jana itotapkon hita laho marbuah. Pasir sir hita ma uhurta buka hita ma kebaktianta ibagas uhur namar terima kasih pakon malas ni uhur laho memuji pasangapkon Tuhan sitolu sadain panorang saat teduh. Kuriana hinargani Tuhanta, doma idilo Tuhan hinhita, lahu memuji pakon pasangapkon gorani ibagas kebaktianta, halanyai puji hita ma ia, humbani haleluya nomor 417, bait sada daskubani bait tolu, irik kuria jongjong, anjaha dodingkon hita dodingon, songon aturan nadong islait. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apatondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Balosi na siyamma Jehovah marhasoman biyar, anjaha sumah na siyamma na henim marhasoman hitir.
ase ulang roh ringisni, gabi bago na siyam itongah dalan, ay urah do gaja ringisni, martuah do sagala na marhatengeran bani. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata, si tulusada, nai bata Bapa, Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing. Terima kasih mabamu, halani itopa, ipaula jana ipa pasing hamdo hanami, marhite hidup ni hurmu, pakon holong atemu na bagalin. Tuhan, patotap hamma malas ni uhur, apa hapor sayaon nami. Pargugoy hamma, hanami mandupakon hagenupan na masa bani guluhon. Ase tong hanami marhapor sayaon na tuguh hubamu. Togu ham hanami, ase maluah jana ondos hubani Yesus Kristus anakmu in. Amen. Ibere do tondui na pasing bani hita haganupan na persaya bani Yesus Kristus Tuhan tain. Marsora ibagas uhurta, tapi gatilang itangar itulak hita. Halaniai marunduk ni uhur mahita, laho masopotkon dosata. Dudingkon hita haleluya nomor 350 bait sada 2 pakoni opat bani bait paupatkon jongjong kuria. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogah no setarimbang, sitop palangit pakon tanohon. Nasusi do ham jana paridop nuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu, halani bueni dosa nami.
Agatido hanami lang martengger ni uhur hubamu. Age pedomma ihaton ham huben nami. Ase pita ham hassa nai bata nami. Ulang mar nai bata nalegan. Tapi gati tumang dolang iha porsayai hanami ham. Marhite na martengger nuhur hanami hubani nalegan. Halanya do asero hanami hulubimu. Masopot kon dosa pakon palanggaran nami. Holong ma atemu, say marpangulaki ma uhurmu mangidah hanami. Say sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma hapor sayon apa tenger ni uhur nami hubamu. Roh hanami mangindo ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus. Tuhan jana si pangkop hanami. Amin. Tangar anjaha por saya hitama hata ni bata bagah-bagah pasal hasa sapan ni dosa. Paridop nihur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nangit maringis anjaha paridop nihur bagal. Seng ibalaskon hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalaskon hubata romban hubani hajahatonta. Songon hidup nihur ni bapa humbani nombahni. Sonaido hidup nihur ni Jahoba hubani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong nini bata bapa. Doma isasap hagenup dosata. Halani ai. Pataridah kon hitama tanda-tanda perguluhan nabayu. Hasangapon ma bani nai bata ibabo. Kuria na hinarga ni Tuhan ta, malas ni uhur tang si bagalan bata joma pardosa, ay madoma isasap haganup dosa ta, doma ipadami hita, pakun Tuhan na ibata, maritehon ni Jesus Kristus si paluah hita. Halaniay, puji hita ma Tuhan ta, na marjumbalang, humbani haleluya, nomor 407, bait sada pakon 2. Berjumpa
tangar hitama hatani nebata natar surat bani pasal men bindu 42 ayat sadada subani 12. Sihol ni uhur bani naibata apa bani rumah ni napasing ay. Bani pambobai kor doding podah humbani ginopar ni si korah. Songon pakasihol ni ursa bani bah mardalan sonaido pakasihol ini tonduihu bamu ham naibata. Horahando tonduihu bani naibata namangguluhin. Atigan pedas ahu asehu idah bohini naibata. Iluh kudo si panganon baku arian pakon borngin. Halani manipat arido ipakatahi halak baku ijado naibatamu. Ay manasihol ingatonku anjahahu usaihon uhurhu ibagas. Ay manarap ay ahu pakon halak nama buey marayak rumah ni naibata. Marhasoman sora olop-olop apa puji-pujian pakon halak nalaho marpesta. Masesay unduk ho tonduihu anjaha rusak ibagas diriku. Arap kon manaibata ay sayna pujionku ope iya si paluah baku anjaha naibataku. Unduk do tonduihu ibagas diriku halani ay sayhu ingat doham hun tanoh Jordan pakon hun pardologan Hermon humbani dolok misar. Marsiarahan do bah mardalan na manjadihon pardosong ni sapuranmu. Ganup ombak pakon gilumbangmu manak kopi ahu. Arian itongos Jahoba idop ni uhur ni anjaha borngin ni mandoding maahu bani. Sada tonggo bani naibata ni hagoluhanku. Niku mandopakon naibata batu ginggingku. Mase malu paham bakku. Mase maningon martujung-tujung ahu mardalan halani odoh-odoh ni musuhku. Songon nahona tikam do holi-holiku ibahen na ipahiri-hiri ibakku ahu. Ay manipar ari do ihatahon sidea baku ijado naibatamu. Masesay unduk hoton duihu anjaha rusak ibagas diriku. Arap kon manaibata ay say napujionku ope iya si paluah baku anjaha naibataku. Amen. Martuah do nama nangar hatani nebata anjaha nama ribagas konsi. Bapa inang nama poso bagay do parutolon ibagas parguluhonta. Tapi songon parpesalmen makatahon bani Tuhan si mada kuasa ham si paluah baku anjaha naibataku ay mo mahatahon hita bani padalanan ni goluhta. Dodingkon hita haleluya nomor 458 bait sada pakoni 2 anjaha bani bait paduahon irik jongjong kuria. Segala nanti pulang
saksihon hitama hata hapor sayon tain. Songon na sinasihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani bata bapan sadain. Bapa pargogo na sutarimbang namano palangit pakon tano. Rosi haganup na tarida apa na sotarida. Au porsaya bani Yesus Kristus na sasadain. Anak ni sasada ni bata. Na tinubukan ni Bapa sa ngala pedong dunia on. Na bata humbanin nalihar humbanin nalihar. Na bata na sitong humbanin na bata na sitong. Na itubukon lang na tinopa. Sisada hadirion pakon bapain. Maritehon sido ijadihon haganup. Harani hita jolma pakon haluahan do iya susur atas. Nagabe daging marhite tondi na pasing. Humbani si Maria sang lape haliapan anjaha gabe jolma. Naik kusur kontes kelas. Mengaron na pargit jana itanam. Anjaha mulak manggolu bani manghut surat in. Naik ke surga anjarun syam ni bapain. Jana mulak magira marhasoman hasamapon. Lahu manguhat na manggolu pakon harup mati. Seng rong ujung harzon. Au porsaya bani tondi na pasing. Tuhan jana si pagolu. Narohum bani bapa pakon anak in. Si sombahon jana si pakon bapa apa anak. Adok marsahap marhite nabi-nabi. Au porsaya bani pasing. Kuria parsaya pasing anjaha apostelis. Au manaksihon pandidion na sasadai. Bahay na sa dosa. Jangan mengharap bani parpuan ni masalah yang mati. Pakon bani sebuluhan sinagira. Amen. Sada goran na majenges humbani haganupan goran na adong ay magoran ni Tuhanta Yesus si jengesan jana namar kuasa. Mendoring hita haleluya nomor 304 bait sada pakoni 2. Sada goran nama jenges umbai kanu gorani Tuhan ta Yesus Indo sejengesani Koranmu oh Tuhan Saidorin koranku Koranmu Yesus ki Napa Kudiana hinarga ni Tuhanta masuki hita aima hasaksion pengalaman iman humbani pagori iotang hanami hita nasihol manyak sihon habagalon ni Tuhan bani goluhta ibere hanami panorang. Humbani nama poso nasiam inang nasiam bapa
Anggula pedong kesaksian tai bagas panorangon persayahan nami bani panorang naloroh lambin ringgas kita membaritahon habagalon ni Tuhan ibagas uhurta. Paima tangar hita ting-ting ni kuriaon mandoding hita haleluya nomor 412 hinorhon ni hamajuan ni jamanon buwe tumang si halilian na mambayan hita mandaw hubani Tuhanin. Tapi idilo hita ase marhaguluhan ibagas hatani. Di kemajuan di zamano Buwe tumang si halilian inijo Nagati mampai taruyun hitao Koruna lang mardagang tongo Halani ulang tarbador hitao Laseni usai padau main tomo Napindai mapangabak nasito Sairi kon ma Jesus tomo Iboto Jesus Uriah hinaulongan ni Tuhan, selamat hari Minggu ma bata ganuban. Selamat hari Minggu ma hubani nasyam nawanope mandiuti per kebaktian iga KPS Cililitan. Bapak Inang hita ganuban penegasan warta bata sadarion. Ayo mana perlobe. Pembinaan majelis. Dumubani tindak lanjut pelaksanaan program sesuai sidang resort pakon rapat koordinasi tanggal 9 April 2025 ya dong kendo
pembinaan majelis aima hari Jumat Sabtu tanggal 27 pakon 20 lalu 2000 Juni 2025 di Hotel Gerbare Puncak. Ase bani hita majelis ase persiapon hita teneh. Panorang ta bani panorangai nalup hita mendaftar. Nah berikut ni halani pembinaan majelis no kanayai domu hujai pertonggoan rumah tangga tetap do ilaksanahon teneh. Ilaksanahon. Tetap do ilaksanahon. Nah berikut ni pertukaran pelayanan PMJ dan guru-guru sekolah minggu. Pertukaran aimai laksanawan bani hari tanggal Minggu 6 Juli 2025. Petugas pertukaran pelayanan aima pimpinan majelis pakon guru-guru sekolah minggu. Naroh kubata aima Lubang Buaya. Hu Cililitan, Cipayung, Hu Lubang Buaya, Cililitan, Hu Cipayung. Ase pardiate hita teneh nasiam pimpinan. Nah berikut ni kunjungan pengurus resort atau panitia inventaris. Dalam rangka kelanjutan ni keadaan inventaris, ibaen do kunjungan pengurus resort Cililitan pakon panitia inventaris Hujemat GKP Cililitan Bani hari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Agenda ni aima sosialisasi dan pengumpulan dana inventaris GKP Resort Cililitan. Sedingat kita tenai bani tanggal 10 Juli sosialisasi pakon pengumpulan dana untuk inventaris GKP Resort Cililitan. Berikut ni pertupuan Lamsia. Bani nasiam Lamsia pertupuan bani hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 01.30 sampai selesai tempat gereja GKP Cililitan. Lamsia sektor Tolu do nama Kobasko ini sebagai tuan rumah. Nah berikut ni sermon hadomuan majelis. Ibaen bani hari tanggal Rabu 2 Juli 2025 pukul jam 10 siang huib yanani GKPS Cipayung ase dingat kita majelis sermon hadumuan GKPS Cipayung. Nah berikut ni berita pusok ni uhur. Nomor Junggolu Chandra Jusman Predi umur 41 tahun aimani ombah ni bapa saat turnip hun sektor 2 Bani hari Selasa 10 Juni 2025 jamanah domai kon bani hari sadariai ITPU Pondok Ranggon. Nah berikut ni pertonggoan pengapohon. Siluk Tokindari habis kebaktian siang ontene ben hitado pertonggoan pengapohon ubani keluarga Bapak Erik Sinaga pakon Inang Boru Cipayung hun sektor 5. Pukul 11.30 siluk ibadah siang tempat ni GKP Cililitan lantai sada ase diuti tamatene pengapohonon Tokindari. Sunai dohbani pengapohon kuria tanggal 6 bulan Juli 2025 GKP Cililitan ame hubani Bapak Beni Sumbayak pakon Inang Linda Citua Inang Linda Girsang. Nah doma pengapohon hubani tanggal Minggu 20 siang Juni aima hubani Bapak Samas Jan Mesdin Sitio pakon Inang Boru Girsang hun sektor 4 tanggal 20 siang Juni GKP Cililitan lantai 1 masih diingat kita teneh. Nah berikut ni umbani seksi kategorial seidah kita Bapa tetap deben ita PA seksi Bapa melalui Zoom bani hari Rabu nalau rohon teneh ase bata Bapa hari Kamis bani hari Kamis kita Bapa ase dingat kita sanggah Zoom ipar pala-palai hita teneh diut bani acara PAI melalui Zoom. Nah berikut ni bani Inang seksi Inang
Yanong kono mapea bani hari Rabu, ase diuti nasyam tene, marsi singa parsingatan nasyam pea inang ilantai sada sekolah minggu. Nah berikutnya na Poso, pertungguan na Poso distrik Pitu, bani na Poso distrik Pitu, mengadakan pertungguan Sadarion, tanggal 22 Juni 2025, pukul 13 jam sada, titik kumpul BKN tene. Ay tempat ni GKPS Salemba, Marsiaran Nasyam Pemuda. Nah berikutnya kategori linang bagas Sadarion, ibadah bersama do inang GKPS Cililitan di gereja GBKP Cililitan, Karo. Ay Sadarion sampai selesai. Sekon dapat juga nok kenai ada se marhurang utik tene seksi nangalani mandiuti kebaktian bersama, ibadah bersama pakon GBKB. Nah berikut nih seksi kategori sekolah minggu. Adopi di dalam nonhita, terima kasih batagan upan jemaat Kuria GKP Cililitan bahwa nombere bagal nyuhur bani orang pesta sekolah minggu, nah dongkon bani tanggal 8 Juni yang lalu, bani orang ai tertupu dotene, berkumpul hasil pesta ai nilai ini 76.710.000 rupiah, tunai 27.011.000 rupiah, jana nalape atape namar janjiman sekitar 40.760.000 tene. Ase batagan upan mungkin bani orang ailang roh sekolah minggu tetap manarima tene. Ata kadong hit mbatan nalape memban janjiman ase ben hita use. Boy manarima petong sekolah minggu bani sekolah minggu tak. Bani pertonggoan sektor bani hari Jumaton sektor 4 pakon sektor 3, sektor 5 tidak mengadakan, tapi sektor sada, sektor 2, pakon sektor 6 membain tetap pertonggoan tene rumah tangga, ay manyanani i gerejaon. Masih idah kita ubata sektor nalang mengadakan pertongguan aseboy bergabung ke sektor nejape tene boy bergabung holi hujai. Tuh kanami dong tolu sektor i gereja ni baen, tolu sektor lang mengadakan berarti ulang membain pertongguan tong halani tetap do pertongguan perumah tangga ase bergabung ma rohku gerejon haganupan tene. Ay sektor 4, tolu, pakon 5. Naima penegasan warta jemaat Batas Sadarion ase ibagas martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sumban nami ubamu tongon Tuhan ibagas panorang siang niarion. Hupulhan nami zona ganupan tongon Tuhan jemaatmu. Nasiholan tongon hanami nalaho manjalo manangar hatamu. Songon ursa nahorahanin tongon hanami hubamu tongon Tuhan. Alanya tongon Tuhan iparpalapalay hanami pahupul hambir hamdoma panorang huban nami. Boy hanami tupu ijon tongon Tuhan. Boy tongon kesibukan nami bagas na saminggon. Tapi tongon Tuhan roh kanami mamuji marsombah hubamu ibagas panorangon. Alanya tongon Tuhan jalo hamba haganupan. Nado pibain hanami pasisir hanami mulai muka niat kebaktian nami das kubani panorangon. Terlebih komatongon Tuhan dumai tangar hanami warta jemaat penegasan warta jemaat ban nami bani samingguon. Mahaganupan tongon Tuhan program-program ni kuria nami. Sunai do mage program-program resort Cililitan. Terlebih matongon Tuhan bani pembinaan majelis resort Cililitan. Ini ada bani tanggal 27 lalu.
Aganupan in tongon Tuhan ondos kubamu. Terlebih panitia nama kubas konin tongon Tuhan. Berhamu banis dia hajur giton kebijakan nalau melaksanaoni naganupan. Terlebih koma tongon hanami majelis nalau siwal mantihuti pembinaan. Porlu tumang lo tongonin bandami pembinaan tongon Tuhan. Asi hujur ham hanami nadup mandaptar majelis. Agepe nalape mandaptar tongon Tuhan. Halani perlu ni materi-materi atau pembinaan holi jaluhan nami. Belum hubani tugas dan tanggung jawab nami sebagai majelis. Asi hujur ham hanami usi tongon Tuhan. Bani hanami nalape mendaftar bani panorangin. Aganupan tongon ni untuk kanami ubamu tongon Tuhan. Tuhan na bata bapa nami bani panorango pimartong doha nami ubamu. Bahwa orang tua nami na duplansia. Inang Naomi na tading maetek. Ibagas buwe keterbatasan tongon hubani sidia aganupan on tongon na sebut nami on. Roh maham Tuhan nalau mamasu-masu sidia. Nalau mambere gogo kubani sidia. Asia hape tongon Tuhan. Bani pargoluhan ni sidia. Lamsia inang Naomi AGP na tading maitek Tuhan. Asia ontos kubamu ang kuham do tongon Tuhan. Nalau makasumani marorot haganupan on. Boydo sidia malaksanon haganupan parguluhan ni sidia. Tuhan na ibata bapa nami terlebih bani panorangon Tuhan. Haganupan hanami jemaatmu gagapayas cililitanon. Ibagas perekonomian nami Tuhan. Ihapkon hanami do tongon Tuhan bani akhir-akhir panorangon. Sungguh-sungguh sulit do pekeronian nami haganupan. Tapi haganupan tongon Tuhan. Tupa jorei do ibenham. Marhiteon horja na lupi ben nami tangan-tangan ni buah ni nami tongon Tuhan. Pasu-pasumu huban nami. Tambako kampo matongon Tuhan pasu-pasumu huban nami. Agebe ibagas perekonomian na sulit ka nami. Boy hanami mandupak konin tongon Tuhan. Margogo lo hanami mandupak konin. Ang gutong hanami siholan hubamu, horakan hubamu. Ontosok ka nami haganupan perekonomian nami. Ahape tongon kesulitan keluarga nami tongon Tuhan. Ondos kubamu, ang gulong maham tongon Tuhan na sampur tangan bani parguluan keluarga nami lepas keluarga masing-masing. Boyha nami tongon Tuhan melupusin haganupan ibagas malas nur. Tuhan na bata bapa nami taringat doa nami bani langboit subut ka nami sada persada tongon Tuhan. Jemaatmu na marulang tahun. Tambah umur tongon Tuhan bani sadarion. Bani panorang-panorang na lewat pakon na lauro. Aganupan berambang ubani sidia tongon panjang umur. Sunayage pasu-pasu ubani sidia tongon alani lambin tambah umur ni sidia. Sunaydo ke program nami tongon Tuhan program jemaat pakon resort. Ondes kubamu buai tongon Tuhan no kanai tangar hanami. Ting penegasan nami warta jemaat. Program ni jemaat pakon resort. Aganupan tongon Tuhan asio. Lor hanami aganup melaksanaon program-program ini. Sunaydo ke pemuda pemudi nami bani panorangon Tuhan na ibagas pekerjaan. Sunaydo ke nalape dapot horja tongon Tuhan. Sita ni ur ni sidia. Ngadup tamat sidia tebani persikolan ni sidia. Siwal homa tongon sidia dapotan horja. Aset campur tangan mahamoma tongon Tuhan. Patuduh kam horja hubani sidia. Na siwal manori mencari kerja Tuhan. Asiboy homa tongon sedia pemuda namion, pemudi namion, ibagas malas nuhur, ang gudong madapotan horja tongon Tuhan. So na geni ombah nami na marsikola tongon, haganupan, agi ibagas libur bani akhir panorang-panorangon, tapi on dosok nami dubamu tongon Tuhan, terlebih na mencari perguruan tinggi na lape dapotan tongon Tuhan. Ondos kubamu, beri hamoma, dalan-dalan nuban sedia, patuduh kam, asidapotan sedia, parsikolan parkulian sedia. Tuhan na bata bapa nami, malas suhur nami tongon Tuhan. Jemaatmu, buedo, nomar si bere-bere, mariteo ni bagal ni uru, hukuriamu on tongon Tuhan. Ase tambahkon ham tetap pasu-pasu ni ubanis dia. Sunai doge nami tongon Tuhan, nalapi boy mambere, natpe nasihol, padaskon mambere bagal ni uru tongon Tuhan. Ase tetap ma pasu-pasu ham, pasingat kam hanami, ase tetap hanami tongon Tuhan. Sihol niur marsi bere-bere hukuria. Tuhan bata bapa nami buedo tongon si Pangintuan nami terlebih jemaat nami. Aganupan tongon Tuhan untuk bamu say roh maham nalau
Majupakon hanami aganupan jemaatmu, ape tongon Tuhan, tergumulan, ape tongon Tuhan, na idupakon hanami. Ang ondos marontos doa nami wamu tongon Tuhan, aganupanin, boydo, terjalo, terdalani hanami, ibagas, goran ni anakmu. Tuhan Yesus, si pagagua kanami. Amin. Kuriahnya hinargani Tuhan ta haleluya nomor 200 siah plusia aima sadadoding parguru saksi Kristus bani tahun 1950 iraya na syairni icip tahun pandita Jewismar Saragi. Paima itangar hita hatani Tuhan hata haguluhanin doding kon hita dodingoni ibagas semangat songon semangat ni parguru saksi Kristus na ijia. Doma ihopkop Tuhanku tonduihu ase maluah tonduihu tong tong. Domba ihokop Tuhanku tonduihu asih maluah tonduihu tongkong. Domba isesap Tuhanku dosaku asih menggulu tonduihu tongkong. Malas uhurhu lega uhurhu awa sangat kutuan mengguluku nai maha pemi holong diateni kita bebatuk marholong tongkong. Doa ipeli Tuhan tangerita lawanan sehon holongi tongkong. Doa isuruh Tuhan tangerita lama katahon hatani tongkong. Raho mahita, nisir mahita, mama bilang kau Tuhan marholongi. Asih maluah, oh maha samana, kami menggulu, hai Tuhan dari. Jolong hatani sai jalo tondini ulang medangkan umai Tuhari ulang mehora matonggo utani ai nobogota ai horjani ulang mabiar ulang ekobi lawan karuhon togoni sekali kene guruna bukani Tuhanta Tuhan somani Tuhan Martong kamahita. Damai nini batama na mangatasi haganu paruhuran. Jana inma naman ramotkon. Uhur apa pikiran na siam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hita haganupan hasoman kuria na hinargani Tuhanta. Horas mahubata haganupan. Bapak inang calo hitama hatani Tuhanta nagabe ambilan bata ibagas mingguon
Ibu mahumbani Evangelium Lukas Evangelium Lukas bin 2 mamukah mahubani ayat 26. Lukas bin 2 mamukah hubani ayat 26 das kubani ayat 30 sia. Anggulo madapot kita ase pairik-irik kita ibaga suhurta diar ase ibasahon hanami mahutong-hatongata. Senon ma hatani Tuhanta. Ipamalum sada halak na setanon igerasa. Jadi marlayar ma sidia hunaguri gerasa na padipar dipar pakon Galilea. Sanggah na mandarat ay iya, pajupah ma iya pakon sada halak parhuta ay na setanon do iya, anjahadom ma dokah seng rabe iya marhiyo, anjaha seng be i rumah Marianan, tapi i tanoman mando. Dop ididah Jesus, manduruhi ma iya lancar manrogop ilobeni, anjaha ninima marsora nagogo. Mangaham roh baku, Jesus anak ni nebata si timbulan in, huelek-elek maham, ulang arsik ham au. Jadi hatahon Jesus do luar setan ai humbani jolma ai. Doma gati isoro setan ai iya. Gabe igari ancaha i bayangkon ma iya. Laho manjagaisi. Tapi irutus kondo gari ai ancaha iya lai setan ai ma iya huhalimisan. Jadi isukun Jesus ma iya isedo goranmu gabe ibalosima legion ay buedo setan-setan siarbani. Lanjar yelek-elek sidia ma iya ase ulang ipaksa sidia tuat hunagori toru. Tapi adong do ijay bani raboyon ay babuy sa hulanan bolon manggagati, jadi ipindo ma ase ilopas si dia masuk hujay gabe ibalosima. Jadi luar ma setan-setan ay humbani jolma ay, anjaha imasuki si dia ma babuy ay, gabe mardabuhan ma babuy na sa hulanan ay, hun raboyon ay hubagas tau ay, lanjar marmogapan. Dop ididah parmahan ay na masa ay, maporus masidia, ibari tahun sidia maay ihuta ay apa iladang. Jadi marrohan ma halak ay, laho mangidah na masa ay, dasma sidia bani Jesus, anjaha jupa sidia ma halak, nadop tinadikon ni setan-setan ay, marhiyo, ancaha torang maruhur, hundul i lambung ni Jesus, gabe mabiar ma sidia. Jadi, ipatuga halak na mangidah aima bani sidia, sonaha parmalumni na siniaran ni setan-setan ay. Jadi ielek-elek haganu pangisi ni naguri ingot ni gerasa aima iya. Ase surut ia humbani sidia, ai mabiar tumangdo sidia, jadi masuk ma ia huparau, ai lanjar mulak ma. Ia halak na tinadikon ni setan-setan ondi, ipangindo do bani, atap boy do ia makaso manisi, tapi isuruh ma ia mulak ninima, mulak maho hurumahmu, baritahon ma haganup na binaheni nebata hubam. Jadi laho ma iya, ibaritahon ma haganup hutaay, haganup na binaheni Jesus hubani. Amin simbar jay madasni respon hita ma hatani Tuhanta, mari tehon doding haleluya sa peluang.
Ya sahalinari horas mau batahagan lupan Bapak Inang. Selamat hari Minggu mahubani nama poso. Masih otik suarani. Ya selamat hari Minggu mahubani nama poso. Selamat hari Minggu mahubani siam Inang. Selamat hari Minggu mahubani nasiam Bapak. Di hari hitahagan lupan hasoman kurian itu hanta. Izin hupatanda diriku AGP Nokan Doma Adong Pewartaan pasal pertukaran pelayanan sadari on. Hupatanda diriku Goranku Aima Pendeta Vin Subagio Tondang. Jadi anggo rasukun-sukun ibaga surna siam au pendeton keturunan ni kraton duraun ini urun. Masedong Subagio ni pas do na ibagas pikiran na siyam ay salah do ay. Au asli tulen Simalungun do. Goran ni sa Subagio. Lang hubo to aha latar belakang ni baba mambay goran ku Subagio. Bayak ko na siyam ma, goran Subagio hasusuruan han si Halpe. Jadi hasusuruan naman si Halpe, nahalo padapot ni baba han horizon haranggal ay buy dapot goran ni Subagio nuhur do. Jadi hasusuruan nami han si Halpe do Bapak Inang, si Halpe haranggaol hubagas, tapi sonari doma tading marhuta ibinje. Jadi doma doka kanami ibinje, yanan hatubuhon dasa ijay. Waluh mahanami haganupan, nyombah, waluman nyombah ni orang tua haganupan, auma si nomor 7. Jadi walu dua dalahi onom daboru. Nomor sada dalahi daboru haganupan. Baru pay mahon auma nagabi pandita. Jadi walu hanami haganupan auma si nomor 7 tapi adong sadanari daboru homa. Jadi walu hanami haganupan Bapak Inang jana inang nama lubuhkon baru sinaga tonglohan horizon ai jana doma mar rumah tangga, doma mar hajabuan, nahualop aima baru saragi turnip, hun huta sinaman, riap do pakon hanami, rohu kuryataon. Jana ase jongjong malube inang na ipu di alani maranggetek. Jadi aima hun huta sinaman, jana domay layak-layak kon Tuhan sada nyombah ay masada. Sada malubi. Jadi i dosrih nami ben hanami magoran ni nyombah nami on dalahi on Netanyahu. Iya. Lang netan ya Natan do. Anggo netan yai do ay. Anggo Netanyahu Tondang. Jadi aima Bapak Inang perkenalan singkat sebelum hanami John baru dope i distrik baru dope i Pulau Jawa on sebelum ni hanami pindahun resort Kalimantan Tengah na bertempat tinggal hinan i Banjarmasin jana sonari i tempat kon i resort Karawang jana mangidangi i GKPS Purwakarta. Aima perkenalan singkat oli boy ipag peganjang hitang dopkosi salosi peribadahanta. Kita haganupan hasoman kurian itu hantang tentu ibagas panorang on mangarusi dohita janah mamboto dohita sonaha doha jongjongan ni aima halimisan atape padang gurun. Ketika kita melihat padang gurun, apa yang segar dalam pikiran kita mengenai padang gurun? Nebagas pikiran tarado panas mogap langadong poyon-poyon na jupah porini adongpe na jagoma pohon ay boy ia bertahan luka langadong bah porini adongpe bah lang palapiga jupah kita. Artinya Bapak Inang hita haganupan ketika kita melihat halimisan padang gurun dalam pikiran kita adalah panasnya. Tapi itu soal siang. Bagaimanakah ketika malam? Ternyata ihalimisan di padang gurun ketika
waktu telah menunjukkan malam pukul 00, luar biasa do borgoh nih. Maka ini ketika bangsa Israel ibagas perjalanan nih, nalah luar huntano Masir, sir do bata mambahin tiang awan sanggah siang. Baru tiang api sanggah borngin atak pemalam. Artinya bahwa keberadaan daripada momen pasal halimisan ai ketika siang menunjukkan panasnya dan ketika malam itu menunjukkan dinginnya. Kita akan lupa hasoman sadapan orang adong ma sada dalahi pengembara hata honon tene. Pengembara atau pebani bahasa Somali musafir. Pengembara on mardalan bani halimisan bani panorang Laizia. Di balik daripada masa perjalanannya, nariap pakon unta nagabe hasomani membotasi halimisan ai, tiba ma ia ibagas nalahu beristirahat alani panorang telah menunjukkan untuk beristirahat atak pe barah ma borngin. Jadi sirsirma aima musafir on nalaho padiarkon pajongjongkon sada ianan atak petenda perkemahan nalaho ia tondok anjah mangaluk gogo. Itabat nima on taon ipajongjong nima rumah nagabe perkemahan ni. Dohor do on taon pakon kemah ni on. Singkat nih Bapak Inang, waktu telah menunjukkan malam sona isobut hitanok kanayai. On taon iluar ia ibagas. Jadi mardisirma angin membahin berguh ma tongon. Jadi masuk ma uluni on taon hubagas kemah ai. Seakan-akan dia memberikan kode hubani tuan ni on. Borgoh iluar ibagas suhur ni. Sogop uluni hubagas pakon borgot ni. Seakan-akan memberikan kode kepada sang tuan itu halani borgoh. Karena dinginnya di luar. Angin semakin kencang. Jadi turahma uhurni tuan on. Halani doma masuk uluni. Doma masuk borgot ni. Si holma uhurni aima nalaho pamasukon aima untaon hubagas kemah ni. Kita haganupan hasoman, sang tuan itu memasukkan seluruh tubuh daripada onta. Dan dia memasukkan seluruh daripada anggota tubuh daripada onta itu, sukun-sukun ni aima ahaduna terjadi. Apakah yang terjadi ketika sang tuan ini memasukkan onta itu ke dalam kemah daripada tuan ini? Yang terjadi adalah onta itu akan mengobrak-abrik. Onta itu akan mengobrak-abrik daripada perkemahan itu. Onta itu akan merusak perkemahan itu. Kenapa? Halani ibere iya panorang. Sang tuan itu memberikan kesempatan untuk onta ai untuk nalaho masuk anjah marianan ibagas kemah ai. Dan terjadi aima kemah ai seda. Kemah ni ai diobrak-abrik. Lang besongon nadiar banina pertama ai. Kita haganupan hasoman kurian itu hanta. Jika kita ternyata memberi kesempatan pada hal-hal yang di luar daripada umum, yang terjadi adalah rusak. Yang terjadi adalah ketidakbaikan. Begitu juga dalam kehidupan yang boleh kita jalani saat ini Bapak Inang. Jika kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk berkuasa, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka yang terjadi adalah penderitaan. Dan yang terjadi tidak akan ada lagi yang namanya sukacita yang dapat hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Justru yang hadir adalah pergumulan, tangis, penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Aido makani anggo HP hita sirsir ibagas nalaho
mambahen sibolis in Marianan, roh jahat ay Marianan ibagas paruhuran taay, yobrak abrik mahita. Lang juppa be malas ni urbe, lang juppa be hadamian ibagas ni haganupan parguluhanta. Ay makani sada Petrus 50 makatahon ase, jaga maham. Waspadalah karena lawanmu adalah iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang akan untuk ditelannya. Kita akan upan hasoman na hinargani Tuhanta. Ternyata ibagas hajong-jonganta sebagai halak napor saya on penuan bani panorang on, lang hape daw kita humbani sibolis. Yakin jana pur saya duaw, pasti adong lujon na tertunduh. Pader na siyam parhundul na siyam. Halani gereja pe, iya na nasunangdo untuk pagayok-gayokon. No tundo lang ibahen PNJ program penyediaan bantal ini. Ang ibahen duhinan penyediaan bantal, wah rame-rame, tapi rame modom. Artinya ita ganupan hasoman, hajong-jongan ta itong-atongan ni gereja, itong-atongan ni hita sebagai alat napor saya, yakin do hita bawasani bahat do, sibolis-sibolis apa kuasa-kuasa na mambahen hita, ibagas naman daw do paktuhan mambahen hita masega. Itulah yang disampaikan oleh 1 Petrus, asal jaga mahita, halan sirsirdo ay makuasa na jahatin na laho membundut hita. Aido makani hita haganupan hasoman, kuasa na jahat atap pesetan memiliki roh. Tapi tondu ini ay matondu na jahat. Jadi yakin do hita bawasani, adong do tondu-tondu itong-atong ta. Ay matondu na mengajari hita, ase mardalan hita ibagas halipakon. Ase mardalan hita ibagas nagang lang ibagas haruso ni Tuhan. Songon doding na naisob no kanayba ni haleluya 353 ay. Ibagas na marsora pe tondo ni batang, marsora do ma tondo ni duniaon. Tapi gati, ahan ini itulak. Rado si bata, raratan ay malegion-legion na mariana ibagas pikiran ta. Rado si bata bahatan legion-legion na mambayan hita tarporsan. Lanya lang ibain hita sorani tonduin ne bata ay nalaho mangaturkon parguluhanta, tapi sirsirando ibain hita pasukan-pasukan legion ay nasongon na memenjara ay masada garaman nahan girisya on. Memenjara kehidupannya. Marimbangkon ibagas nalaho marhasir siron membahen Tuhan ne bata ibagas parguluhan ni. Oleh karena itu hita ganupan hasoman Bapak Inang na hinargani Tuhan ta. Marhitehon ni on mahape, adong piga-piga hal na laho sihol ipatakasi hita, bahat do namin. Tapi hal-hal na sangat penting na sihol isubut hanami ijon ayma. Ahado nagabe dampak pakon pangkorhon ni ibagas hita, anggo sogok mahape tonduy habutakan ay. Sogok mahape tonduy na jahat ay ibagas parguluhanta. Na perlu bihal na sangat menarik Bapak Inang. Ketika roh-roh jahat itu lebih mendominasi di tengah-tengah kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kita tidak akan punya rasa malu. Sehingga dong behailaun. Coba bahasa hita lebih hubani ayat 20 itu 2 ya. Sanggah na mandarat ay iya, pajupah ma iya, iya, iha tahun do ijai ibagas na pajupah Yesus bani sada garama na hun gerasa ay jupah iya do sada garama on ay manalang marpahayan, tidak berpakaian. Ita haganupan hasoman, ternyata berdampak sangat luar biasa do hape pengikat ni setan on do pagarama on.
Sehingga berdampak duai hubani ia aima langadong be hailaun bani. Tidak ada lagi rasa malu baginya. Tidak ada lagi rasa takut baginya. Dan ihatahon do ijon itanoman do iya mando. Alah nilang asiaton be rumah nalahuman jalosi. Ihatahon ijai Bapak Inang, dia tidak tahu malu lagi. Dan dia juga egois. Tidak berpakaian sama sekali dan tidak tahu malu, dan dia mengasingkan diri. Dalam arti di sini egois. Dia telah memisahkan dirinya dari hubungan-hubungan masyarakat. Halanilang adongbe parpadanan ni lupa kasoman dalam tanda kutip nalang isiari setan-setan. Ita haganuban hasoman na hinargani Tuhan tang. Anggui pardiateon hita nuan bani panorang on Bapak Inang. Dampak ni halak na hona roh jahat on ninihur bahat do na sonari dampak-dampak pasal kuasa ni dunia na jahat on itong-atongan ni pardalan ni gulu taon. Nasipata mambahin lang adong hailaon. Tidak ada lagi rasa malu. Yang sering sekali mengemuka dalam kehidupan kita ini adalah egois di dalam kehidupan ini. Anggui pardiateon hita nuan bani perkembangan ni bangsa tengah-tengah contoh sederhana nih, ketika kita melihat kehidupan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para KKN on misalnya mengambil yang tidak menjadi bagiannya, mereka sama sekali tidak memiliki rasa malu. Mereka egois, memandang hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Mereka tidak mampu lagi untuk bisa melihat manakah yang menjadi bagianku dan tidak menjadi bagianku. Bapak Inang kita ganupan sukun-sukun ni aima. Apakah para pelaku daripada KKN ini, koruptor ini, apakah mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat? Pasti. Anggulang tondi ni anggoton di dunia ondo na mambuan iya ton pasti iorjahon ni doai. Tapi anggoton ni nabatado na marianan ibagas diri ni iboto iya dong nah adu hajong-jongan ni dia akan mengetahui apa yang menjadi bagian-bagian dalam kehidupannya. Tapi dalam hal ini kita lihat ahado naghabi dampak ni na parlubi isubut do ijay seng adong hailaon. Tapi sirsirdo iya ibagas na laho mambahin kepedulian bani diri ini sendiri. Atak pe egois. Kita haganupan hasoman na hinargani Tuhan tang. Itu adalah dampak yang pertama. Marhitehon ni dampak ni halak na ibagas sogopan ni tondo na jahat on. Napaduahon isubut do ijay aima pasal ayat 28 on. Coba riap ita membasa inang dua-dua ya. Dop ididah Jesus mandoruhima ya lanjar manrogop ilobeni. Anjahan nini mamar soran. Ihatahon do ijon bahwasani ibagas hajong-jongan te sebagai halak dampak ni ibagas na sogupton dunia on berdampak do ahibani ahang seng sir ia ibagas na laho manjalo Tuhan. Dia akan anti, dia tidak mau berurusan dengan Tuhan. Dia akan merasakan kepanasan, dia merasa terganggu bani kehadiran ni si paluain. Maka disebut do mangaham robaku Yesus anak ni nebatasi timbulan in. Kita haganupan hasoman berarti dampak daripada orang yang isogopi ton dunia on ton dunia jahat on seng sir ia ibagas namar sahur. Seng ia sisir ibagas bani roh bani partupuan. Seng sisir ia ibagas na berpartisipasi bani kegiatan-kegiatan. Seng rajin ia ibagas ni haganupan na laho. Ibagas na laho mangirikon bani sogon hasoman na legan ay. Artini tidak terbiasa. Keberadaan ni mambahen hita mandau dopak nebata. Ay dumakani berjaga-jagalah. Apakah selama ini
Ketika dalam rentan 1 bulan perjalanan peribadahanku, dalam rentan 1 bulan perjalanan dalam persekutuanku, apakah sudah kendor? Apakah memang tetap terjalin persekutuan itu dengan baik? Terjalinkah persekutuan itu dengan intim? Artinya Bapak Inang hita haganupan, rosuh duhape sibolis in, rosuh duhape kuasa na jahat in, mambahin hita lang riap pakon Tuhan nebata. Anjon mabui didah kita. Bagaimanakah dampak-dampak yang sangat luar biasa nama kasomani parguluhan ni halak lang ibagas tu. Kita haganupan Bapak Inang nahinargani Tuhan ta. Ang gusuk ko na siyam lubi. Adong luhaw tungan ni na sa marminggo. Adong luhaw tungan ni na sa namarutonggo. Marutung do kan. Puri pe si bata, pandeta, marutonggo pe lang ibalo si Tuhan. Tapi marutung do wahap. Ang guway okay way. Alani lang haganupan tonggo maningon ibalo si kanay do. Tapi nahaduha pur sayon tayo lambin orot bani Tuhan. Artinya marutung doham ibagas nar sisir ibagas nariap pakon Tuhan pasti adong dohot tungan niay. Artinya ia jara-jari dohita ibagas perdalanan ni gulu taon ase totap hita ra pakon Tuhan nebata. So na ihatahon ni bari parpasamen bindo 42 on Bapak Inang. So naay mahape hasir si ronta. Maningon lang bo hita mandahu bani pasur ni nebata ay. Ase ulang hita korahan. Songon ursan ni ihatahon ijay na totap makasiholi bani bahat na mardalan. Puripe ibagas si taronon hita ihatahon dohu bani ayat 4 ay iluh kudu si panganon baku arian pakon borngin tapi ang guhalak na marhapur sayaon seng anjay itadikon iya bani nebata. Kita haganupan hasoman na hinargani Tuhan ta. Halanya ibagas perdalanan ni pargoluhan taon anggo memang HP do sir do HP ay matondoy na jahat ay nalaho mangago pargoluhan ta sirsiran do homa Tuhan nalaho paluah kon hita. Inilah yang boleh kita lihat Bapak Inang di dalam tes kita hari ini. Gogoh pe setan ay na marianan ibagas garama ay legion ini. Hupulan ni pasukan tentara Romawi. Barisan tentara Romawi dengan pasukan 3.000 bahkan 1.000 pasukan. Kenapa dia pakai dengan istilah itu? Karena banyak jenis-jenis setan na mariana ibagas garamaon. Lang pitah sada, lang pitah genduruo ni jayai. Tapi bahat pasukan-pasukan ay nalaw sihol mengikat iya. Maka hita ganupan ang isukun si taronon ni garamaon urah luay lang. Maka lang tarpaluah si bahat tumang si taronon ni garamaon. Tapi ibagas ni bahat ni si taronon na ihadopi ni garama ay ba ni situasi panorang na ijiya. Tetapi ibagas panorang ay roh dosada si paluah na mambahen. Lang adong bekwasa tondoy ni duniaon mambahen maluah duha ganupan na siniaran ni setan ay. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara hita haganupan hasoman na hinargani Tuhan ta. Ipar dia teon hita dotongon bawasani ada ternyata dampak daripada orang-orang yang disogopi tondoy ni jahat. Dia akan terbelenggu. Hidupnya akan terbelenggu. Hidupnya tidak akan ada sukacita. Hidupnya akan dipenuhi oleh ketakutan. Hidupnya akan dipenuhi oleh kekhawatiran. Artinya adalah berdampak doha pe pasal sonahado kungkungan ni kuasan na jahat on mariana ibagas parguluan taon. Langadong malas niuhur, habiaran do na jupah. Ang guna sonari on, ahadon na relevan pasal kuasa-kuasa ni dunia on na mendominasi bani pikiran ta Bapak Inang. Ternyata hidup yang terbelenggu akan membawa kita kepada hidup yang takut. Hidup yang dibelenggu akan kuasa daripada roh jahat itu akan membawa kita kepada kekhawatiran. Nuhan ahaman nagabi hagubiranta. Rado si bata hita mabiar lang mangan. Mabiar hita ibagas kegagalan. Mabiar hita ibagas salah.
Mabiar hita untuk berkembang. Sebab apa? Kita dikungkung. Sebab kita dirantai. Sebab kita tidak dibebaskan. Ada banyak rantai-rantai yang terkadang membahin hita lang bui berekspresi. Ibagas parguluhan taon. Bapak inang, si taronon ni garamaay, si patagatido, manaron ibagas parguluhan ta. Balos ni Aima. Bagaimana kahagaramaay boy malua? Kristus doon na paluah kon ay. Sodahi do humabani parguluhan taon. Jangan kita merasa dalam kehidupan kita ini kuat. Lang perlu pendeta ban margerejon. Dan jangan juga pernah merasa bahwa diri kita ini mampu. Lang pala perlu nomor tonggo. Bahak dope petak-petakan ijain ini. Bahak dope ijai Tanah Abang misalnya. Artinya adalah jangan kita jadikan diri kita ini untuk jaminan dalam menjalani kehidupan ini. Seperti pria yang terbelenggu on. Makanya ia rakon doa sesunah ase parguluhan ni. Totap ibagas marsitaronon. Totap ibagas na lang ibagas marmalas nyur. Totap do ia ibagas ketakutan. Sada desa na mambahin ia malua. Rosina mambahin marmalas nyur. Sanggah bajupa pakon Tuhan ini. Jadi kita haganupan hasoman. Kuria na hinargani Tuhan tang. Jangan mau untuk dibelenggu. Ketika kita terbelenggu, carilah Tuhan. Ketika kita merasa diri kita ini dirantai oleh karena keinginan-keinginan dunia ini, bagalan lo hisap-hisap ni dunia marimbang kuasa ni Tuhan. Ya tahun lo bani ambilan tahun. Arahkon ma dirimu. Arahkon ma pandanganmu bani Tuhan ini. Iya do natalup ibagas nalaho paluah kon ham. Sabue-bue ni legion na maridianan ibagas dirita. Iya do napatut membahen marhasir siran nalaho paluah kon hita. Salah sada contoh nahado tongon hajong-jongan ni kuasa ni Tuhan. Ban sada panorang adong do aima sada halak na kerasukan setan Bapak Inang. Jadi halak na kerasukan setan on do maduka. Jadi sihol ma iya nalahu paluah kon. Maritehon ni naroh iya martambar. Roh iya martambar hubani datu. Jadi nini datu on ma. Lepkosi iterawang kan itu kan. Ayo. Adong do jolom-joloman nyon nini. Ayo na mambahin iya lang marmalas nihur nini. Adong do 10 begu ibagas marianan. Bani dalahion ini. Jadi iterawang iya mang ibahin iya mang pengobatan hubani namar tambar on iterawang mana 10 on pala zuhur maluah ma aima tondui ni najahat on bani garama on tapi 10 no kanayai na maluah pita sia dosa na sia ai borhat taring masada. Heran ma datuon. Mase no kanay 10 doon wetong. Mase taring nasadon. Mulak mahuma si bulis ay na siya ay. Ihatahon mahuban datuon na taring inengel din ini. Na taring inengel doon ini. Ihatahon ni yang tinggal itu setan yang tuli. Betul nih sama doon na poson. Na tading on na nengel doon ini. Artin hita haganupan hasoman. Sa nengel-nengel ni pe, tondo niya habutakan itong-atongan ni paradalan ng tahun. Ang Tuhan, laom ini, misir man ini, misir ma, bujape ibayan Tuhan. Dunia on lang boy mangatur. Dunia on lang markuasa, ibagas mambahin hita. Marmalas nihur. Tapi nebatado na mampu mambahin hita marmalas nihur. Nebatado na mambahin hita ibagas parguluhan taon ase totap marhasonangan. Halanya hita ganupan. Yakin jana pursaya do hita bawasani. Ibagas tondu ni najahat. Paroh kondoai penderitaan. Tapi ibagas tondu ni nebata. Atap ibagas Kristus. Paroh kondoai malas nihur. Amin. Itu adalah sebagai pegangan. Itulah yang menjadi sumber sukacita daripada seorang pria ini. Dopko si ipalwa Kristus iya.
anjaha ibu to mamarpakaian, ibu to mamaila, ibu to masona sadukan ni perguluhan ni. Itulah ternyata kehidupan kita Bapak Inang. Dop ko si ipaluwah kam, dop ko si tanda Kristus kam, dop ko si pargereja ham, manung legando parguluhan ta. Ulang bidusongon nasabarin ini. Tapi kita harus mendatangkan bagaimana sukacita yang sangat luar biasa. Bahkan garamaon marsukon do hubani Yesus. Nah, boy do dihut bakon hambang idangi nini. Ini Yesus lang bala. Idangi malobe kuriamu, idangi malobe keluargamu. Mulak maham, ambilan kon maon hubani keluargamu. Kita haganupan hasoman. Itulah sumber sukacita bahwa ada pewartaan yang menyala-nyala dalam kehidupan ini. Ya tahun bani garama ay mulak doya rumah ibagas malas nihur patugah kon haganupan pasal haluahon lay jupakon iya ibagas parguluhan on. Oleh karena itu Bapak Inang hita haganupan ban hita kuria GKPS Cililitan wan bani panorakon sebagai orang yang telah dilepaskan daripada belenggu-belenggu dosa. Kiranya kita semakin mengikrarkan pengakuan kita dan janji kita bahwa kitalah orang yang percaya yang akan selalu menjadikan diri kita ini sebagai orang yang menyaksikan kuasa Allah di tengah-tengah keberadaan hidup ini. Amin. Ibagas nalahu merespon hatani Tuhan tang diar hita ibagas naman doding. Haleluya. Mertonggo mahita. Tuhan nebata goki bagas malas niur na humbani Tuhan. Bodo tongon hanami Bapa manghapkon. Bawasani ramot doham bani haganupan hanami. Ramot doham tong Tuhan bani haganupan parguluhan nami. Saminggu on bu idalani hanami ganupan pardalanan di parguluhan nami. Sonang barang susah. Tuhan pos duhur nami, ijaga ham doha nami tong. Terima kasih mabamu Tuhan, hatamu nadop paingatkon hanami. Bahwasani markuasa do Tuhan ibagas nalahu paluahkon hanami. Markuasa do hamba pa ibagas nalahu, mambahin hanami marhasonangan marmalas nihur. Ibagas pardalanan ni goluh nami siganup ari. Halane Tuhan, ondos matongon diri nami bamu. Ondos matongon hanami ibagas pangajarion na humbamu. Langrahan nami ibagas na marhasir siron. Langrahan nami iaturkon kuasa-kuasa ni dunia on. Dunia on mambahin hanami masihiga. Dunia on mambahin hanami lang marhasonangan. Tapi ibagas Tuhan pos do uhur nami. Dong do kuasa na mambahin hanami. Aima na mambahin sonang rosi marmalas nihur. Tuhan, martonggo hanami hubani haganupan kuriamu di KPS Cililitan. Hamma nama masu bani ganupan kuriamu on Bapa. Ramoti hamma pagurin di kuriamu on. Ase ibagas pardalanan ni kuria on Bapa. Lambin ibagas na matoras matongon hapur sayaw ni sedia. Nalahu mangidangi Tuhan. Matoras matongon hapur sayaw ni sedia nalahu pajupa pakon ham.
ase bani haganupan kegiatan pelayanan-pelayanan na iadongkon itong-atongan ni kuriamuon lambin tarbarita maham lambin gabi saksi matongon kuriamuon marhitehon ni banu pardalanan ni parguluhan ni sedia. Tuhan anggo ibagas panorang on bagai pergumulan-pergumulan na ihadapi bani kuriamu bani panorang on. Saya Tuhan na makasomani na memberekon gugur si semangat. Cara khusus ibagas panorang on paguri ni kuriamu na bergumul janah na lahang boy hadir rosi ibagas panorang on marhitehon ni ibagas pemulihan pakon ibagas rawat jalan nuan bani panorang on. Itongkon hanami Tuhan bani keluarga Bapa Fabir Simarmatang, Inang Adelina Sirait, Iwan Aritonang, Sunayage Inang Sorta Silitonga, pakon Bapa Situa Emeritus Dolok Sensitopu, Rosi Bapa Saud Sitompul, pakon Inang Situa Risma Saragi, pakon Inang Samina Saragi. Bapa Tumma panorang on Tuhan, ihapkon sedia pasal bagai-bagai pergumulan rosi sitarono na idopakon. Baik ma ibagas perawatan nuan bani panorang on, pakon ibagas na pemulihan. Bapa martonggo hanami hubani, kuriamu na isobut hanami on. Sehat masih dia ibagas Tuhan. Margogoh masih dia ibagas proses pemulihan nih. Margogoh maho masih dia ibagas partambaran nih. Songon kuasamu na memberekon hamalumon, haluahon, humbani sadagarama na igerasai. Sonai dohomani na ihapor sayai kuriamu on. Na ibagas masa pemulihan pesidia, na ibagas masa rawat jalan pesidia, sirsirdo Tuhan nalaho makasomani, sirsirdo ham Tuhan nalaho memberekon hamalumon hubani sidia. Terima kasih ma bamu Tuhan nebata. Sonai Tuhan hanami martonggo homa hubani orang tua nami, tongah-tongah ni kuriamu, nado memasuki masa lanjut usia, bani hatua onni Bapa, hurang do haguguhan ni. Ibagas hatua onni Tuhan, rado hurang ibagas ni hasabaron ni. Ibagas hatua onni Bapa, rado Tuhan, bue roh parnaburitan, na roh bani par akulaon ni. Bapa itonggunhan hami, bani haganupan lansia, tonga-tonga ni kuriam on. Bani Bapa situa emeritus Dolok Sensitopung. Pakon Bapa situa emeritus di Apurba. Pakon Inang situa emeritus Mariani Sinaga. Tuhan ma na tetap na mamasu-masu. Bani masa hatua onni. Marhasisiron doham Tuhan na makasomani. Ibagas masa hatua onni. Memberekon malas nihur na mardapot-dapot na humbani Tuhan. Mamasu-masu bani hasehaton ni ibagas perdalanan di kuluh ni. Tuhan manaman ramot kun hubani haganupan keluarga ni sedia pe. Ase ibagas hasabaron na laho ibagas naman ramot kun naman jaga ibagas kesehatan ni orang tua nami on. Terima kasih mah Bapa, terpuji maham, tongkon hanami dohomanuan bani panorang on Tuhan. Bani keluarga itongah-tongah ni kuriamu GKPS Cililitan on na ibagas nama surah-surahon maritehon si bere-beremu hidup nihur nahum bani Tuhan itongah-tongah ni parumah tanggaon itongah-tongah ni keluarga ni sedia aimana martonggo do par Tuhan ibagas naman calo si bere-beremu maritehon ni nyombah itongah-tongah ni keluarga. Bapa langtuk ibagas kuasa apa kukuh na binahin nami. Tapi por saya dohan nami Tuhan. Anggo domma Tuhan ibagas namar sura-sura dopak nami. Tuhan saya berion muduin. Jana saya jaloon nami do haganupan in. Halane Bapa tetap maham ibagas na laho membimbing.
tetap paham Tuhan naman ramot kon keluarga. Tongah-tongah ni kuriamu. Ibagas nalah pehe jupah. Dapotan tua itongah-tongah ni pardalanan ni parumah tangga ni sedia. Biarlah mereka tetap memelihara iman. Biarlah mereka tetap bersuka cita bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan yang mereka jalani. Onma Bapa nagabe tonggo apa panginduan nami. Tuhan mana tetap nama masu-masu. Naman ramotkon haganupan paguri ni kuriamu. Aselambin termulia maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus sanai martonggo. Martarima kasih kanami hubamu. Amin. Pai mayondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni nebata nagabe onjolan bata, laho manggalang. Pasalmen bindu 116 ayat 17 das kubani ayat 10. Bamuma galang kononku galangan puji-pujian, ancahagoran ni Jehovah ma padilo-dilo onku. Bagah-bagahku bani Jehovah hugalarima ilobeni haganup bangsani sonari ondos kon hitama galanganta.
aku murni, ditahap Tuhan urusanku. Riap mahita jongjong. Martongko mahita mengondoskon galangan tahubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata si madahanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih mahaton nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, ipar rorot jana ipa supasuham do guluh nami. Iberiham do homani par hioon, hajor giton, si panganon pakon sinuman ros sinapurluba ni guluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondos kon hanami do hubamu golu pakon pasu-pasu na dop binere muin. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasingan jaha pasu-pasu hama on. Gabe galangan na misbo ilobemu, bahin hasangaponmu. Jana mambahe lambin marhataridahon harajanmu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu. Jana say lambin paganda hamma holong ni atemu huban nami. Ajari hamma hanami. Ase lambin ni galangkon hanami diri nami. Pakon hina dongan nami hubani harajanmu, bahin hamuliaonmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jana si paluah kanami. Amen tondui daging uhur apa gogohkin. Tondui daging uhur apa gogohkin. Ulang baina samo, say bangun wae. Ham ali tondui na passing, na do pabakit kon hanami gabe saksi ni Kristus. Domaro ham hutonga-tonga ni parguluhan nami. Laho mambobay hanami hubani haroso ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus. Ajari ham mahanami, aselambin isadari hanami, na ibobay tondui na passing indo guluh nami, hubani harajaonmu. Mangilek mahanami hubamu, ojur hamma hanami, ase tangi anjaha pambalosi, bani parsuruh ni tondoimu, halani goluh na sonindo, iharusukon ham humban nami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Hamba panami na inaguriatas, say na papasing ma guranmu. Say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inaguri tongaon, songon na inaguri atas. Berhama ban nami sadarion haguluhon ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopaka nami. Ulang hanay bobayham huparlajuan, paluaham mahanami, humbani pangagung. Misir mana siam, ingat na siam ma,
Isuru Jehovah do hita laho mangambilan kon ambilan nama dear. Bani halak nama doyuk. Pauliulihon halak paruhur nama ropuk. Manintingkon haluahon bani halak na tertutup. Paharhar gari na tersakut. Apa mangapoh na marpusok niuhur. Kurine Tuhan mulak mana siam ibagas damai. Jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan nebatata. Ipasu-pasuan jaha iparorot Tuhan nebatamaham. Isondangkon Tuhan nebatama bohin hubamu. Janah maidop mahur ni mangidahkam. Idopakon Tuhan nebatama bohin hubamu. Jana ipasora madamini. Bani tonduimu. Amin. Oras mau bataganuban.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau sangat berarti. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya tinggian. Ayo seperti rusa. Seperti rusa yang